بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالي مسلمانا ملمجا عصر كر لبسم الجامعة حضرت يوسف صوفية ما قالك شون دي صوفية ما و أزو ملماشوق أمديسي الجامعة مانا و جاره خاله حاج مهدی خودش راضی به امه همولو دیسه پرساجه بکن برا او جی خبردانا وی ام استفاده ببینن. معلومه حدیثا پیغمبر علیه السلام دبی قدر مزنه خو بگرن و رحمل بچوکا بکن ادی انسانی حالو یاشلی خبردانه و جمهورا بقدر و قیمتن. خاله حاج مهدی مرحبا اشترا. مرحبا چاوای تی باشی؟ الحمدلله یا ربی چون شکر ام باشن ام ساخیات خوزن. خاله حاجی الحمدلله ون صوفیه جامعه نا یعنی حتی گو ممکن به ونتین جامعه صوفیه جامعه گرک اخلاقی و چاوا به یعنی انسان کی گو جامعه شخوره کرم مقصد و دوام لحات جامعه گرک ایدی اخلاقی و چاوا به در حقیقی دته چه بیجی؟ والله الدنيا دا أنت تشتري خوش أحلاقه أحلاقه مرو خوش به مرو تكسي شات مشي يبدو نوبه و يعني كيف هو مرو يشهر ولا أحلاق تشكي پر باشه پر تشكي ميمه بله أحلاقه ما خوش فيها بله یعنی وکا گو خود تعالی قرآن دا پسنه پیغمبر با اخلاق دان نولو گویا محمد محقق اخلاقی تا گلکی مزنا اخلاقی تا گلکی خوشا و پیغمبر جی وی جی وها گوت گو از هاتمه شیاندن جبو اخلاق خوش اتمام بکم ادیانی صوفیه گوتین جامعه هم جهفدورا گرک اخلاقی وای خوش بی و گرک دور و دوره خورج جیران خوارج خوش بی نولو بله علی موسایه يوم أحلاقي حمو إنسانا نينا بدونينه بله يعني هم كرمان جيد بيجي بيجي دستا تمرينه بدونينه إيه والله إيه أحلاقي وخوش نجي هنا وإيه أحلاقي وباريكي نورمال خوش نين نجي هنا وإجا قالك أم تبهر إدارة بكن أحلاقي خوش بكن بله یعنی اما یه گوتین جامعه صوفی و ملای گوتین جامعه گرک خو ظلمیش بکن گو اخلاقی و خوش بی چونکه وکا جلا سپی لکا زوکا الواخویت که جلا سپی بی عینی وصایه ولا زیدا ایجا اخلاقی خوشی که ملای مرف تقوا به و ملای مرف وعزار مرف بده او منفعتا وی جمع را پرهیه بله جارك دي شخاله حاج محمد جي برسي بو تمسكرنا جامعه جي جبوغو قالك جامعه لي ميزينن مثلا اب تمسكرنا جامعه عجبا عايده مالي تنيا عايده موازن تنيا يان هركس قالك تمسكه چوكو خود تعالى القرآن ده حضرت ابراهيم را قوتي نولو گوتیا مالا من پاقش بکا جبونا وان کسی گوورن طواف بکن و هرن رکوع و سجود یعنی کعبه را گوت بو حضرت ابراهیم را گو کعبه پاقش بکا ایدی مثلا اف جامی جی شعبه کعبه نا او جی مال خودینا هم ملا گرک جامی تمیز بکن و هم جی باشقا مسلمان دی نولویا والله سيدوي من يعني وقتك زمان كي مرهي پر مالا نديتون كم هات مالا فرچه یا دستا دا یا پاقش دکل زورا متچون ایجا هم نیانا آرشمیش بوده کن مالا دکن ایجا هنی جامعه جد بیجن والله حقی هون دولته جوارا که یا حق اینجا اینی که مرمونش دیه والله هی جواب کدهاتن یعنی مالا مشروع او دکن گوش کرده و درم ندویا بلاوی نکرم نیدویا بله ده خود تعالی اشترازی به خال حاجی وجمع تبدا راضی به و یاد دوا مثلا او جارنا مثلا دهاوینا ده وقتی گزاروک تین جامعه و زاروک قلبالغ کن معلومه تی زاروک ناسکن وکم مزنا ناسکنن هنک جامر
دبي أفتش زاروكن سري مبرن ناهرن أمشخور الميش بكن يعني تدر حقي ويدا تشد بيجي حقي ويدا أو زاروكي كتنسكي جامعي بچوكن فلسطية بكنجي خشامتين بله يعني زاروك اشكو زاروكن والمرة مربطة جمال راح أحسس دكين بالجامعة دا جمال راح أحسس دكين والله إيه زاروكا تجاري عاجز نبوما من نقاشية وانك يشما بان زاروكي هاتين جامعة من خوشة زاروك بين جامعة أگر أمنكي زورلخية ببينن أمنكي حقارت جوان ببينن جيات خوازم زاروك بين جامعة درسي ببينن أحلاق هينكن أحلاقي خوش هينكن تجيه وادا أحلاقتين أحلاقي أبي إمام خطيبي وأحلاقي إيه كشندوز ليسي قنن بزري يبدونا أبي هرن إمام خطيبي جسدي تا حمل مشت لكن نوت حمل مشت كن أبي هرن دوز ليسي جسدي تا حمل جبل مشت كن بله يعني تدبيجي بلا زاروك ورنا جامعة بلا جامعة بلو تيننجي أمي تميسكن بلا ورن بيلستوي مجي بكن تشتك نابي كيف متى بله يتركي جو بعلمن بعلمن باشية وإسلامتية شغل البيج بكن هي البيجي بمك مربز زاروكتي كدار حشبو وقالن بو ناتوا بچوکی مرو دار ناتوا اینه دار ناتوا بله ذاتن یه گو کوپال جی چت کرن ته برید گو کوپال دانه برخو باستون وقته هی اطر بون د طوان دن دبونه کوپال گو هش بن گوت بزش که طوینم دشکه او كوجن عالم يقولي أميدا مج طفالا كما عمل بطالا يعني فان عالمي ما مظن يكي جوا بهم الشيخ أحمد خانية قوتيه هيفيا زاروكا قمهو قطبكي عمل بطال دبي يعني قرق زاروك مهو بعلميني خدا عز وجل خيرا وجب بنفيسي وخدا عز وجل زاروك متفقا صالح بكي وخدا عز وجل الدنيا مجي وآخرتا مجي خوش بكي خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن